In the middle, we are coming to greet you. We are seated, we are coming to greet you. In the middle, we are coming to greet you. We are seated, we are coming to greet you. In the middle, we are coming to greet you. We are seated, we are coming to greet you. Akwee school today welcomes you. Our visitors will free and relax. We are happy to receive you for this important occasion. Akwee school today welcomes you. Our visitors will free and relax. We are happy to receive you for this important occasion. Our visitors, we are so happy to receive you today in our school. Our visitors, we are so happy
seated, we are coming to greet you. Visitor in the middle. In the middle, we are coming to greet you. Visitor are seated. We are seated, we are coming to greet you. Visitor in the middle. In the middle, we are coming to greet you. Visitor are seated. We are seated, we anytime, any day, and at any age. Celebrations everywhere, every day. What a joy you bring. Young ones are to enjoy most. Announcement over radios and television, pronouncing when and where to go for it. People giving their attention. It is great to communicate in groups, acquainting teachers and parents. I admit you are mine. You give many answered questions, but it's all about interest and learning. Learners found everywhere. Books selling like tomatoes in the market. Ancestral ground made colorful. Messages all about function of celebrity. Parents, whom should we blame for this? The school, politicians, or ourselves? The indecent dressing at vulgar language series, where traditions are ignored and taken as old fashioned. Parents, should we really just look on as our children walk off naked, hang out with sugar mummies and daddies for money, and end up dying at a tender age due to AIDS? No, no, no. Parents, let's rise up now. Guide and counsel our children. Give them shelter and decent clothes. Educate them academically, socially, and politically. Rwot Rubang Akwee Parakan Achiki na bit bot Amar Richard Mike Patongo Akwee and Aki Adawadi I did one point and I burn until you are my anti representing the Baruli Kechia to a chamkan Tikumara Cheng Francis and Latien Pajokan, Latien Patongan became a move in Karakwee and NTK kwa chwiri machalo project officer bo winyo muno lok roge Acana atiki lok mari tiri twa ya yom madam e teacher no kan la wo tiano ke court kina chawa tieli kenyo Bwola e ma chwiri wa jakere o ina wanu bi mo go gonyo ko kanyo tin ma wanu bi no kanyo ko lok chwiri no ti fresh ti be ona ko matimo yo ko ba ma bere da angene wange genu kerewa wangeyo to wangeyo banga wacho nyingu wotewu ngene waro me to kamete cho viti ngone ni okay kola dir pi ai wache wa ngo kerewa eno wa we du kong loko kan ba wono dol bu kerewa ka don ko no wa faro no nyang genu kerewa ko melo ya ana foi de twa atiki loka tira rio de ma tira foi wono jolo foi bene kwa ko school ba school en don guru ba wana tu ba dong di Gimara ba en ngom di kwan nyiri wono jago po yo ke betting ko pia be dan charo ngom ki jar ke ko e te mo gumgi en lo rio ke kama pia te en e fonye ki dong kwa ko ben ka wana foi wono tian wa eni giben yang ne ka yin furu ngom ni ti ki ngom ti no lim ko ka yin gwa ka e chuo e fonyo uno fonye mabe uno obise uyubunye ti be nge ki no gwa ko ne be lanye be nge ka ene kar di town Patongo ka eno obise ojise to ko maro ya yum ne foma it perfect yebe
Come era foi ritual, we better than you are. Tam kilo tiano in inspiring again. Again be gonna la new keyboard ni one better. Lo tiano kwa foi ba. Ko foi better wono tiano magi wo pe mana ne wono we go Bwola o link ko winja wa dan ba penga ba kan. En ke maro tiano mero better ke war pe te command ba. Eno lega na dia chen. Ne mero fonyo we ro baro. Ba churi. Le fonyo MDD di gwe. Ah, o verde che ti. No acha wer gini kan. O te no ngo. Mo fut pia la tena bela ten Uganda, gol la ten pa Acholi, la ten pa Protanti. La ten ngi nyalo ngo. La ten achuri pe ko mano. Mer ko ngi yuji ma churi na ma che. Kilo tene mo dok wona o ti fonyo mo ba. Welo bar ko dire me ka wanu du kan kilo we do gi ko ma no wono chung ngo. Kilo me ko mo wa ke ni stand still ko. Ko wer wonu baro. Dule adek ko wer na dek ko weng. Ko man ba? Ana be miyo soft pop ke la phone MDD. Wa magi wer na ka magi joy now. Wer po wa jua po o da na wunyu. Teleb dan be ka te mo dwale wona no. Je perte ma charo wana wa chuli. Ero be ru wono ngo. Kia wa. Be be da chuli na ma che. Ko man ba? Lo ka Mario. Alego wono School Management Committee, District Leadership. You don't want to tell you what you want to say. Konen what? Me Akwee na jape jolwa ni ando pa we abongwan me duma der magane. No go tin wanu pe kan. Peri brino ja ge bore kunu. Ke te ke to ba ka tai. Chup. Ti wono what you wono pot. E mai no ngenti buwa ya. What you get ge ma pera ta. Wa ge mo ge ma wanu timo. Dong re kote dong. Yanu politician diga ma ya ka 2026 ubino pe ge yaro pe da. Pe ko mano. En ror pinwala nyala no bero. En ron ko ne o bero ke won kom ngaire. Bero ke kansila ngaire. Bero ke ngaire ko man ni tera ma pat. Me cha ko ke LC1. Ko na kulo. Bu kwano luogi ne no en fut dong en go. Yana chielo. Do tela o pe getego. En go ti wono ke. Ka wan cha wono ti ke. Ti ji madwong benen bo. Do ti an be mar te kwaro. Do ti an be ke war te kwaro. Do ti an be nen ni kara joni pi getego. Koman ba? Ken kinu kene wan be war review. Penyen o teacher war kono ma. Jauh dong ya, orang cakap panu, oh karakter deh. Wakawan idwe Mario na wana cakap word, oke word ke tujuh nih sini. Yang kumagum nih ya kau kan wacak kadago. Berbeda kalau waduh loh, wah kalau mobil Patongo kan waduh loh. Waduh ke me la pana kan. Ani Rwot kiwe lu beri kita mana mana nak. Jo lah bui le, wah aku banyak mana nak. Jangan ubi piano. Wakawan nyak tam kenen ngom makero mo kon kera churi gro mo di kin ta ko ko ni ke ta so ana fu ritual apo e wono wa ko wat me ka me ko en o wono wali me kayub moti school kan foundation board ngi pigi ken pego no sisa gidi ngi pigi ken gi jone school management committee ken o yen yu pe ka twere wa ku ke parce bonu beri di mati me school kan ngi dingo e duon ge be kala dit woro tiaro ke ko ar sul kuyo olo tamor wa ko duone penke ka chako kuyo ti kan sir Baruli gi kel di mati kegi ken magana no kere di mer ke mate ti mo wan woro e ne di ma duon e ko na dit prime minister do wo ngo ma ti ga di na e wo en vuro wa ti mo kero e an pa ngo ko boy la bul ki ko polo abe girbe ma ma ti ko mano ma dite donc dit depuis le prime ministre bien waje ki wan foi de toile e ba yom madame et je ki en don pe waje wo lo tian bo te di Aliba ki ele that is very big ade winyi gi pe ta toile wan foi bo lo tian no ngi dealing lo tian pe yo ki won ma jaro mege wonu ngi ke me dealing ko don be ade ki wan foi de toile di ma tek ma won te ka ma bejo pe ka ga chuni Uye wa kaluo mera King Francis o duong ali tere
kadong en bil wongo the prime minister the prime minister go mege go hotel go work kalau mana dulu mau ikan do mana bawa kabut kami gini mege doang mege tiap tu aja bawa mege ubi tapi wari ikan anak foi itu lah lupa aja wong cuma be foi nem ada luar lamar lalu ko prime minister protokol na nenong ingin saya kemana tu local people Anya Francis Cheng Matian Patongo kan di Patongo kan an la kwa da bido ya gang wa madit tu korot kan ki peji kan an la kwa lo da kon la kwa Uganda kelo magiana ngu cha ko te taon Patongo ene Dong tien ngõ mu kelo ai Patongo gin mu kelo ai Patongo ene lo komponye ponye ni mon beru ngõ ponye ingej mono makonyo wa magamo da peny machan penyo kwede Pero penyo kwede lo komfu lokom fonye lokom yorkom lok meter fonye mo komana ne miyo la gam ye no julu dano magerom miyo la gam ma chubu pa an longang kwan ene atin wa o yene angeu ni an bero bi gang kwan ene kwan gang tumo ache Gang kwan chan da anti obi den mwaka mo gimo time Patongo primary ma ot pa P7 no para telo teno P7 me Patongo primary ki Patongo Akwee ku berga kwan ot kwan achel pe mwaka chel wa gu penye be giro uniform achel no ko kwan section B nget mission pija Nero me penye ndong po kenwa Lungang kwan ario no binu kanye ni Gang kwan ario ene Ikar mamuni una ukuri meni ye Ukeli Patongo kan Tikuri en ludir mo pol Ubirga wanyo pitere Kuri meni ye ene unyak Uda udang gang kwan Akwee Ludir mo kuchung matek Awek gang kwan ni tie Mawiya pui komgi Bedang chala anjela po Mala kwa Down there liele la pon dine madet Liele ukiri John madet Colombano Men kin mwaka li bachel Kimia bungwan ki piera dek kiwie miwe piera bit kiwie Wabero Ke uduong chole Bero gila diet mukene liele la mal Fernando Obero giteo pilu menya Obero giluwa Mara chitano Obero bene ni Kazimiru ngom Obero gi Camila Bwola Kada bido yat makwara Gene guchung matek Nikeru gure me gang kwan eni Dok du tena gabeo kwana ye No gitiutit nubi achara Gitiutit pagamende Kimugu lufu Mena ket mangim keta gang kwana chake kwede Gang kwan chani No giluoni Patongo Church of Uganda Joma gu chako tere Uberu liele kwara ukele Acana Uberu mulu kakan Wan mamana Ludir ma gu chung matek Nukeru gure me gang kwan ene Mawiya poi komge Uberen Acana kilo Ubera Aliba kilo Wan naza neru gawa mele kwa Ubera Aliba ukide Wan liele leji Muzei leji mele zira Ubera dano sa chameru luk
mano ti jago yam kin ma ga libe cheli mi bungwan gi pier ngwan gi Patongo obedo dano chalo chirae nyame gi ke obedo dano chalo jerli na giden mego jojina kelo ki mega kon loda gi guri ne gai kwana riyo ni uchungi kom luye ma kwana nyingine dong bodun lo teno kwan an be kar chana di chalo won be na ru pale chalo won kan te yate be na turie dong in mer kwan beru gina ngo kwan ma in kwan ne taw ne mer ko ni ki ngo chunya bi beru yom kit mo pa para bi piere anyim ka dugi Patongo kan cha no in la ten kwan me kwan ya Akwee ini la chat wil mabe lo ki Patongo ini la duo morka mabe lo yo ini dakta ma tiu matek lo yo ini la fon mo twin lo yo ini la ngol kop mo yek lo yo ini la pili da ma lo kot lo yo ini ti pade ma per twin dana da ini ti la fon dine ini ti sister ini ti ki kacham adan bora da menu ket ma mer ne no kwede kin mo ga par bi kin mo ga pier yo anyi o winyu loka an be na ber chalo on endo neno kita an de kwede an kwan kan o ma kwan wor ge woro kwan wor ki tij matek onyiri wor ki gang wa wor kom lu ponye gang kwan eni wego yini chera nyim ki ketu chwinyi tung bod lu ponye undi taru wege ye bakbe lu che ye ma ye woni pi mo ponye ngere pi me kuya piny do bi kar jone ni pi me kuya piny mo ponge anyo la che ye ma ene yin la ponye titie me neno kita yam loke kwede kai romo kwango jone mo ba anyo mi obet ki mai komgi obet ki gene komgi obet be joma kanyo luteno ben tit ki luteno tek ken mugo ai gang ma fon peti mati ti yende ti la nyoro na mario menu katala wenu bodo teacher atang weni tigum ken lu fonya rio maguti ugan matek makoti en gudong afudore ngi kar malad do aneno yen eni lele yor moy makoti en dong kan peruche berbe kan sila LC5 ken kar ja chek ye rom tuti te gamende rom be bella ubi kila fonya chel ono wanong pere eni lele la fonya la nek non bereti te kan o fonya lu tiano kileo mai jwer di ba e gun ka neno lum ke ta wi pi re kwede men la fonya la nek no kidong en mama den yub mo bien kwede tin mo bien ye tin ni wa ki strategic plan no wa ki strategic vision no ni ka twere jo magi winyu twin nirgu rip ching wa ki chel gang kwan ene be gwa ko palutiano ki be beru me gang kwan mane twin pe lwa ki nena nyim ma in ti kwede do alego twin ene mede ba mi konyi o mi rego bet ki tamatut ki lu ponye ni we gang kwan enu dong gang kwan enu julu dano ma pol magitiga konyo lo Acholi gitika konyo Uganda, gitika konyo Afrika, gitika konyo Wilobo. Maka waya kel liz gikan, ninja ore gikan yo tema bule madiat chane. Chi alego benani ke wak gunge, joma ko kwano kanyo wen gunge yup mati gang kwan. Wak be gubolu boke, manu nok. Wak fez me gang kwan mane ulake yo. Po bet kita yam mo wero kwede ni. Dung wan machalo tiana ma kwano kan chon. Omine wange wan matigi mire me don pajo wan matigi mire me miyo tam pen miyo tam be don dano miyo tam be lok po
so ka yub mogutie ka choka mogutie pa obis pa lo fonye pa lo nyodo utwal nge ti mer gu kan ola diera bina mi tam tel la tien mo kwan kan chon dong tung bot la dir Rwot ki komiti u pindo loko e karne kai por kar parur Akwee gi cha or goge Rwot lu tuku liedgi e karne luak ninu me miyo la gam papako gi ken ka yura dano be don kok bor Rwot ka ya pe or ya dano kok bor Rwot kalau tiene me petika karpen loke ma Rwot monire in gi komiti ni me chat neno malan e teka kama ini aye ne strategic plan pake kwara Acholi malubu teke ma yubu mwaka mukaro neno na tiene kaka weng me lubu Acholi kike weng mier gu nyeke gu dore cooperative kalong gitie cooperative tich kwet gi konyo gi yon to kaka chere mier bet ki scholarship scheme ken kaka ra chene maduong mada ene tumwaka adugi chene ene mielo penru adugi chene ene mat magwa pat chene ka kero into scholarship scheme pakaka konyo ko kaka eno ni yo ken kaka be donyo ka pur mono en chene mono pakaka ne donyo en eno ni chene ne konyo me mako ching lutieno ma pinyo boy gi rombe la tien pangaro ma ke ne noge nyulu tieno kit matite kaka wego wan wagiru ko bod ga mene cha wen ga mene mi chulu tieno wa one we can do it ken jalu ma Kenya gutimo ma kali o chele mi abu ngwan tier bi chele wi der maguno we bi o da te go da kom kwan o wego jeni ti anyim tiem kwet te dong tung bod lu tera ka mer giti atamo chalo ke kwara Acholi wan dugolo wati tuolo mati kilu tele rom duju ma loko ko pa Acholi wati ge yub mabeju ma loko ko pa lwa lumba mira killing e chuni chalo tele mi tam kan shu eni pag gitu wa mabino ka yub mapol mabikele Patongo ti an pela ubie eno yub madon luak ma be doara Patongo ti ma poter par so apo yu ni na men jolo wele wa magubino put gitiga lok ti nyingu mabaya mada tam ko ba yi go rok mo ga mo gibi duogo so dugolo wati yaba pen mo ikan mo meron yang yubwa Batoro yubwa kache wer wo ko nywa ma gi ka mer no lok mo ma ro wajo gin ma chuli dong kwere Gimara yo ko dan ma ro ina chuli dong gi ngom ma chuli ko dong ngom wa ko ngom pe yo ka nge pe chuli dong gi kwan en ka kwan ma nge che ngora mo gwa ko gang mo ba Kigien mukere ma chuli dong kwere ne wel dano yan dakta ka ucho dipo ka o klinike mir nong lu tuo ti mapol no dakta ye yom ben tiche eno ma chao dano pene dakta mene tuo mak dano eno kit dok tiche mene lu tuo ben mapol ka ngeche mone bieno bodlu fonye mama gi en bengelo tiene do ao P1 ma ka nyen me jo ken bien jone ge ai kwenen pe ge wile ge chu lega anyu me un ma ko muta toero chet kanwal chako betien lo ba chuli mer dano yen kere wa lok me wi bi mo mero ni mero wel dano lok me chu be mero wel dano lok me ter mero wel dano so mwaka manyen ngi mwaka bichela nyim mama no me lo tien P1 kan onyere ngun lo wang lo nyore mi twal kwena ni lo nyore mo kom gi twero
ngwa ka bichel Patongo Akwee me lo tiang pi wan bien onyu mi ku chak tij matek tiene wa ngwa ka bi janyin no wati ki lo tiang pi wan kan wat kien kwan po chodi to ki lok man ma chek tien penian aduan bat an be yubu neno abi dugu ka lok ki lo tiang kwan lo wara pe an la tiang kwan la wotu aru me lo an ka eno ana won chiwo bo lok mu kene afuyu foi mate tuan I'm a children one at Jan Mossy, the one of Bataku in primary school, one Kilamara, a year of Parisha. Manara, Jack the Pete to picture you were here. Out of foot here now, Corey. Out dear, Robao ye, where I now corner. What dear Kilaga there? Before I was white, but no dear, I met a guard, a June. Me a check. Me ta Pakiga. Tingo malo tiang Acholi, lo de Acholi over the team. Watch. Me a Rio. Me now by Akwee tie Kenya. Can name with Barry. Go out. One Lotano. Chinua don't talk with the one. Near the Martin for a wing from what? Cannot wear it. You can't why you do a gun one. Low Mano. Big Jogu. Big one. Me a there. One will win one Lotano. Nigam K1 my dear me Acholi. Tie Gulu. At a Pia one nano. Cannot wear it. Tewa. We are watching now. Gam K1 my Acholi. Give me what you love my chua. A low man, Terabana, Pilona. my district Ekan Yagago Kautie Achel Geludiro Abili Pijomukana management me school any Lufonya Achel Ge management committee o Wang Apo Jumubino Wajo look my poetry. You don't want him to go and Kami ngej mo ko matiano tiyan. Apo bene la telega la fondini. You don't want mawa ai ke kwaro. Ikulu kwija. Ana moru no weng. Apo bene jolo wa apo yo lo miel bola magungolo wiwa wa di ba kwija. Me o kakany. Tin Neno Mario madok ana o kancho choki. Ineno dwe apa we abong wen medwe mukate wan ko bino. Palok kitano di Patongo kakany. Duano karo de kuno makwako skuli eni. Chiu ye atigi lok moko machego ma be wacho ne kada bitwe wiye gi ng'o mokelo waka kanyo kit mage wajo anatie deputy prime minister ke kwara Acholi atie Rwot ke kwara Acholi nya ukumu matie e ayo madame o Patongo kantini dore yanan bene ma kwano chalo ter mateno
Akwano gi lutino Patongo kany mapol lakata ngan ma obedo won kom ku pudene won kom ya aleu meno obedo akwanwa Isa Samuel Beka nane ki nyota omin Tobias Olanya the late Tobias Olanya onola rema mada kirano leng kirebe obedo kweti yana poyo Patongo melo poko jumogo mago kwano kany chalo chengi en loka me chaki eneni Patongo Akwee primary school matin wano bini yeni yeno bichwalo kogogi bodla wirwodi Rwot David Unen Acana me areo mau bini nendwa pawi abero kina pawi abongwen dwe mukati kany giwele mukene mago awai Kenya kingolo wiwa gi Bwola wabiri ngat chuk Patongo kenyu tam mau karo ni umiorgi mi ulukony mo i Patongo Akwee primary school li meno pe koko me agiki nyome achaki mawan ke kwa Acholi wano yake kama wacheri ye ki waje we lok mapol dano penyo kony pitien lok ni Acholi tie chan Acholi tie chan madit mada mawaga mente bene waju ni Acholi ene don kaka malo chan loyo i Uganda mwari ya ngej unolu kormo jong elu chan loyo i Uganda ene mwamu kati Acholi lo karwa pa karmo jong ogo wane dong lu chan loyo i Uganda chika duju ma wan worye koko tie bako dok tie penyu gimo oloberu tie wan ma wa a gi Patongo kakany wakupe wacheru kitgum ikitgum chukul upenyo luak peny mapol ata meno chukul senior ba anyer ma nana wa wi ordong mir para koni ning ikitgum kuja wa yoka gi mapol ata ikitgum ai chukul ti maraja deda kun lutien kwan ti alip achel gi 100 gi wi uguri chuny wa gi kunu wekala wirweru ye ni en ibi yubu dormitory achel ot buru palutien kwan senior achel ikitgum ai menu tuan lok madit madama wa anikoma mati prime minister da lo lok malim be wa koyo maga ko mati ko yan go no chene kwe be pangeyo yan yubu dormitory wa yubu tia ko wiro weng tie we million enemy are yo wi wando wa meda nyim wabi cher kuywe e teke magelwon kwong ke beringat ke mu kana magelwon kalagum ikuywe dano maberu chochok trading center ko achi la dit konwa lo kormo jong bin pe diangwa gi cher kare ko la dit konwa igone wa chengenge we wane ni oweng wa kel diangwa ke go ye maka gi dom mono ge luoni community kral akul diang padano makuno weng loko ma odog le wirweri go achalo ngwen mukwok ruone ma wano chero kitgum madong wa buro ywe la wirweri wa ke wil chengenge ge joni wa wilo chengenge utaj madon angwen ma lori chani dia idonge goroge giti chengenge ya kul padano ikuywe
wan wacher bene iwot wani iganke melabon pagen gikunu dano beni nim kita wunu tieni bamu dok chok wa pa bo waje la dir Rwot timi wakija gin madong tiga yelo wai pagen kan madong raja dida any accident tiga time ikona money matwan yad mo madit beyo mauno dirada uchung ne ye be ni gira roping eno yang chon gi chon no gen lu bon gen la bon e pagan kunu uno gi tomo yad enuni ayo no konyo gi jema pol got gi gore ango gi yilama dogi tere eno madonge fur yatego ka kenyu dong jui lu bora gone ye dan be token mutaga be goy dan nego enete yat be yuni eneno gijemi mapol da dira jelo waje yat bene udule mu do tengo me logo gidi wo watimbe wan machalo ke kwara chuli ologi tim gi mo waktibu pa yat po be yelo dano po be ga weko accident tim dan maraj meno bela wirwori o mi kon kunu atiga mini wu nge kita ka weng ma wan cher ye dan penyu ologi mo wada me donga mente enano wada donga mente kama ini o ye wa dongi penyi enano jana mero ni awaji Patongo kan wan ching chagi jolo wa mabe mada wo woro iteke maroma dek machuchoke Patongo kan wori Akwee wo wori ajali kawa karo wa cherwa dilang menu ke machuchok Patongo kan ya yom ni la dilla mal tie kwedwa ka eni amirang mini ngej bone matino iwot mala wirwori woro me penyo tam winyu loke bodano neno kira dan fikere pian en bene Rwot David onen Acana me ario ene bene ti won kom pa du wirwori unyorwori matie ikumalo me Uganda chaka ilobo jopa dola binu kwere teso binu kwere kumam laungi ngerwa en chero kere kara moja maga chuli chero kere bolu madi gilo gwara kadong o chero o gik ya lu la wirwiri David nena Acana 81 kom pa Greater North Cultural Institution chipe woru bodu kanye ken woru bene chero wai teke mu kene ada wego duari ange wano beri ya lu ma wacher wa bura kunu alu jolo wa jol mamalu mada dok be dong wanyang mabe wan jumu kene wanyang dong mabe ni karawat ikina lu ga chuli ti mabe mada yen wan weng lo kwayo la bon gena wan weng lo kwayo ngo rorulum eni onywalo la bon rorulum eni onywalo gipi yiwura chel magilo kamarat enada poke chake da chake nywere chake angeni won lo fonye story pa gipi gila bon endo giro o gir mer kum la bon ge pi min gipi wunu ngayo wunu fonye ma utika kanyi min gipi gene la bon wunu ngayo wacher wanyange ya lu gilwoni nyilak eni ye min gipi gila bon yo megi ga chel magilwo kamaraj gupoke kabirmontie choke pakwaj magilwoni wang la tong butien la tong kum la ten god mo
Gipi dong wa omera war kin wado gi anda kar tier ko la kwija yan wada kin wa okelo wato o mine matiri magilo kamarache lobo kare la chen wa obedore gi kama gi pi tie ye o lobo nam o nek bonyo nam lek albat o chere Banyoro atika miyo ngichi eni pian mieru nge kit maluo kere kit ma chulu kere ineno kamaraj mado chero Banyoro o chero no kakimo magiluoni baswezi uriemo gi mergi o burrege kan kor gwara jono winyo wa o topinyo wi ay mer ngwej en go a pedo yel mon mudong gilu teno mudonge o gok gi mabe pedo yel gi en yo wa o tikara moni ila ga Banyoro ka kan kiluoni paduo chope en pol dan wa di paduo chope kum lepi come paduo chope yan wan luo nyo wana Acholi kaka michere lwenye ye pe nego mon gilu teno ni a gwa gida gwa kita chope ni do betu men en juma giriamo gi baswiz magiriamo gi go charo nying Acholi mu lok ke go chero la cha ni a man batembuzi yana Acholi petomu dano makwo eno gitomu diegi giromi Idonga loka dira reda ngol wak dia. Ke chao nyingi ni batembuzi. Menu weng lok ma wachar no ya lu. Tia lu jolo wa jol mamalo mada. La bon gi pi ka unu ngi loka mabe. Bu poka ma amene. Wachar wanyang yugo poka 1640. Mwa Aliba chel ni abichel pierngwen. Eni ga la bon gini ke pi gu pokaro ineno wo mo tamwani kiribwat gi jo alu ki bedo mod mabe ki tim je mi mo ma pi gi tigu maromo kelo don lobo ka chel nyor gi lok gi gamente lok me rocho koga wo wa pakwa ju ngol gi yung tung bodu kan lok me ke tu meli ipi ilek Kyoga, ilek Albat, kadong malubo Nile, cherwa nimule, yang meliti kenyu. Wamir wabak dugwa wego dokchen. Wan bene, la wirwodi, kachel giti me gumukaiwa, itum, mwamukate wano chero, Nyanza province, Kenya, county Madid magilwon saya wano cher kunu wang ma chela me o chamo karama ni ndo achel woko yan wa cher kunu ni ndo pierde pide ga chel wano ti kunu ni ndo achel no wagi kunu ni ndo ario wano ti kunu wadugi ni ndo ade wanyang mabe ni luo makunu gilo wat mapetu kutu Gimara Acholi ma yini tugi ye doki waji beni gengi agi ya Acholi pian la di luo ma pire tek ma eni yo chao teka beru pa luo Nyanza province ite god magi luo ni Ramogi Hill o juang Ramogi o agi kuma Acholi ungolo bekara ji yung tungi kau karcher ineno wano beru kunu ma e luo gi bene kare gi ndok biru borwa ga kan gumu kay huma da lu paton gen lu luoma gu binu no gi mer wade ge Acana wa anda ti wa paton ba jono ringo o wa kan eni o wa gi ngolo wigi gi Bwola e gu beru yom kit manana o chen wajo furgi logo nying paton wa chawani go maka gi chal lu Bwola go maka gi chal yu go mogo Gemukene. Ke kwa Acholi
peu chaka kinini ke kara chulu chaka wa chon daga chuli bene mage wa chuli ni lulu ku agi kama bo ka go kama ge tie ye jumu keno awe Egypt jumu keno ai Sudan jumu keno ngolo ge Ethiopia ka go kan menu gi na mier unu nge ke pa chuli go chaka wene ke pa chuli kita waru tigi ngeche tie dong mwaga ene mia bor ke pa chuli mogo o chaka dong mwaga ene mia bor kolo ma obedi ngeche po we ngar mo bolu ga kan ni ke ra puru bi chaka unyo wana doko binu ga rochoke logata logopa ene pe logati yo kolo ke pa chulu chaka chon mwaga ene mia bor angei ke mogo madon ma bini ya chuli ene ye pahira padibe la bon adilang orangi bobi coach alero la mogi atiak gidong yung barokan ajaligi paimolgi karumugi kwong kalagum Akwee gi en ineno ke ya chulu chaka wa chon ma julu ke pe o chaka tin julu ke o chaka wa chon ya chuli ineno amiru dongi ngeche pian jomo kane workin Patongo ka kan he wana dok furwe rojo ke wana dok furwe chaka ter chaka kungogi lutwa mo mia bora nge no yin tikwe we unu lok volo ke ujul mabe en sala di Rwot eni bibi Rwot mabe ma konyi dani ya Akwee ka kan ka unu ye jule ka unu ye diere me wek ke Akwee udong ke jeli udong ke dilan udong bene gina mier unu ke yang chon ke chon ke ne rule kwani bure ter Rwot ke che ko chama de dai dilu ola duga che ter Rwot a chuni ma chon dok be lo wun ke ni jon a penyu yen wan bene ike kwar ku do don wati ngeng madit mada kita chuli ti kere ke ni eno marajo loyo ti mo rum yer Rwot ba kun ka pero mago kun ka logo tanye log me ko tanye geriyo dok Rwot ti tira chuli mo ma ruiri ke kene ge ngeyu pe in dana ta chalo wane ni inen iyer Rwot pingo i chai Rwot pingo pien tibu pa kweri wa machon gi chon tie eni kumbori ma mier wa miu ye waro pien peti kara mo wi dobuni eni ma beru ma chung ma tek ka che nen pegi waro te kwaro gi pegi waro lu nyoru gi pegi waro lu diru gi ineno ene bene rom gi lok mengom ma yini winyu tede ma da ya choli agi tiga mai ngoma choli o tiga mai ngoma anga ma tie ka mai ngoma choli una choli ken lu chat ngoma choli pero agi polo una ye lu chat ngoma choli tie kinwa eni piani chai wa lokaruoto ngoma choli anga ma uno wa gi charo ngoma choli no ka ngata le rima de dai mi wi ngom menon katolu biro ke mini gi ngom menon ongi pen lu dini katoli ka bo wi ngoma wi la do protante mu biro ka kanje wi lu bo wi ngom ki mini gi menono ngoma choli ma chara tara ngoma gi ma ko fugi ci pa wa ko kel gi moy ci keri in la goro mai chomo worugudo o lo keri wa la yata o ni romper o lo keri kono a man nyok gini in romper ne tengan utigu luwa gini peta loyi winya le wij madani lori makelu kabe ichuk Patongo kan awa mbale ko do wi
awa luero naji magi nyamu I Patongo kan awe luero chipingo pekong de bak dugi ni mo biru gi lori kai ko ka gi kuri keda pa mo piana chuli ma chon gi chon gu kelu kori ba unge jumu kelu kore nyugi magi luona anywagi pingo meno beru lumonya chuli me fast world war magu cher ku gangwa ikaberma ti Ethiopia magi luona anywa ka donge lo me ni anywagi wa Ethiopia Gambela ene gi kelu kore nyugi yang peke kan ine Baganda magi wor gi ror pingi ti biachara ene do ku gamo kore nyugi gi ya chuli ka gutero yutun Kampala ene we chawani Baganda luo anyugi ni kasoli yano abora chuli unge eno ni ongane ene mieru dong kwere ba yen wanu ke kwaro wa logo ngon wa logo ngon ineno dong wa dog de ginu kele wa kan piana dur lo kapola ta ko ni mo ro wa ya fa jo ndo reno wi gi dong ilwak lo kire ni pingo ngomon mu kelu gi wanu pinu ga kan kitmana wajo inendo pa we bu ngwen wanu beri chuk Patongo dan ma poro binu wa ko fonyo be binu kan silas mo binu ka gene ku penyu kon ni la wirweri timi wa be ti sukul moni ma eni nyinke kanyi magilu Akwee Patongo Akwee kon wa weri gone wa chengenge ye yan mutawa makar madwi mukeno tiga yelo luteno mati dogyo kuja joma wor kin pin luko lubwami donc yero jimi sukuli kar pen sukuli de wor ma pil chera kay agi yung northern kuja kar kan pil chera kuja e way ngola ri kan kar pil chel peye mena ye koro ma ki miyo gi bodla wirwori ki wajbene kompano la lajba kai romo konyo wagi chel ji miru chel chengenge mapol ene chada la wo an gara be no plan na pe me bien ka la wo ene la wirwori loin wachi o che dong Patongo ute chene me welo chengenge tira mete ko en headmaster ya en mistress a edi kware nyo chairman me PTA ka otikan ubin wera mi yinu kele wakan ene ye chene me go chengenge komanda ene ginu kele wakan walego kija gi botu timu be ugo chengenge yakanino ma wangole kan mena gina tieba wor ka yili ya malo mak bana pen ginu agi bori e kawa miyo gi joni angi meni Rwot ko karfe ki ilu malo tiki wa be di Rwot mari ka chel kawa mi o mi baranga kong buon kom gi edi gi kamo ka dong cher bola kan le ko man ba so and million abi ya buiro o pan bene kanyo ni ango wele mabe ko le kit na mega lir matin Jol ma mega cierro bollo tera mes pura que wom mo ken mera jol belo tera ko government
Rwot mo ke ken magin tin ka choke man. Ajor bene wel mo wa ki kuru. Ket mo kan ke pin ke chakle wo tin. Wono jole nyim ka choke. The tin kwan mes kula kwe. Ana murro matek ba. An nye la mal research. Mal wo tone. Wan wo ber ke luak. Patongo kanye te chuk ma chon. Je ma pol ma wan wo ber ka loko kunu joma tie. Gen go winyo. Ke taone gok e wi ruwen ma tiga wote. Tiga wot ke tien loko mo ma pat ke chunye. Entro pat en tiga neno luak ma mege. Ki winyo koko. Chope ne ma tin mer wa jolo ko ma chin tan wak ma paton wa ji nyime ana tigi lok ma romo lo kar yo dek me achel mer ro ng'eyo no gino bero dano tiket gite dok gina chwe mo ba mi lobo tigi kit gi ma kwani ke neno le kuna bori gore ge kwa gi bor wot ge wan ma chalo dano pien wan ti le bene wan mo bede wan mo kin ma ba mi wa kwede chi ye yom ne wan ma chalo dano je wa logo konyo ko nyurje ma bejo kirme don logo Banyoro ni gia chwe ki bolla chwe me dong per tek lo dano pere ko yene wan dano pi watek bolla chwe dok ben gina wan maloko me ko be gina konyo pajo school me wan wachu yene school no chake chon an ben kwan kan ba ana kwan kanyo ma pier boro we boro mano yor moy eti el master eto wan mangeo ma kana no bero ma kama wenyo bero mate we ko penye ma be gwa potime ana penye eti nai yenan gang tena ko pielo wan no wor bena wora chika wan en long me school ana mar ponya babene gobi lo ke kom jome mo matin wan no ke bolla chwe mala wi ruwe ma go miyo kar wen men en ngo mier ma lo ye awe school Akwee chake chon Akwee obero kwarwa obero Rwot ma megwa Kien lok me Rwot ne Prime Minister tamo loko ne Akwee te Rwot me abichiel Paj matin wan magore yene Chien cha waja ne Chukun no wa chung ki nying Rwot Akwee Yene kar cha no lwanya chonya tie Kone ner wana chule wan no nek uchobe ke kan wage tong Arab bene no tiga makwa tiga tiket do yo mo popore ete paja wakany ono Akwee te Rwot era no tie gor ke lwake yo ngela perien ka ja kanyo no ke luone tai pa Akwee ente tai ne la wo wano bere yene ngomo time yene buti jukati kinero ma meggi penero nene Acholi mo dong tiga lak chalo le yo mena ma miero ki go we go bere chel chi muni kar cha no woro kitake we gala dir war Akwee otero lwake mi biro neno ne ikero gero lwak bot jo maromo gwako ko chi ngeo
e kara chana explore go wor ge ma pol meri bu kin Rwot me che len lok me school kete me are o lok me dini ba Akwee o kero Rwot ke Patongo kan ene kanu je makir do were ti Acholi chako record ki je mano teme ma wa ko history per tek ki Acholi eno je mano ini ti lobo ki wa yone war ko be dan mo yele ma tek tien to ore do an param lokne ete Akwee kan wan wati ki kakke mana loye ke pier ber we bungwen eto wan wangeo ko bede dorok ti ubine kin makan ma pol ti jomogo magino war ne gin pere kon ma megwa ero mana original me pajo wati ki kakke pier ber we bungwen an maloko ko berne ana cha ko bela ke magali bari ono kayina nen mo ko be ti nyim wax ma ka piro bich lu tuwa wax ana waja nan pa bi loko longo pol ne watemu jomo temu gudu lokom ngom la wo ma be la wirwore tem ci ko wan ma ca Rwot Patongo woni no ngom me Acholi telo gina mier wan war lo ka chil yen ka inen lo me ngom to tieno ma wan nyoro ge ni ro mo nyum mo da ke mi chi ni mier ko pu ngom to tiene tiga neno ngom chalo diel ma no ero pwe brot eto no wan lo nyal watieba la tin char ngom ni me wilo pigi la tin char ngom e yore mo ken mano en mierro ci wan ne ko jo makwiri ne go to ko bola botwan man jo ma dire ge leo pa jo kere na ka yat mo won ber ter na tu ngom dire gen be nyon kwene tua ti ro kana ne lo me ngom o ti ye ka chil ngom ti ka runya ya chule e gor me chunyo megwa ngom ti ka runya ya chule e mirri mo man pa ngeo tiene eto wuna rio dek mo ma ti dogang ti ka runya ngom pe kanu di lo teno beri ma duong ma lo ye be no tek luak an mera fo ko ma chinta luak mi bolla we ruwen mo meg go me Acholi lo tino mo pol go kwano kan ma mo kene ko beti minister Roma jomo kene lungo na tere doga la lega mara wo ma ja wale go kan ti jo matino ki nyim jo chan man ne ana wacho pigene er ko ne school mo her ke ko school ne gere me yete tek mada dok ben school ki cielo mano tek ti Acholi di magin ti ki gubo Patongo kan ko nyo school ki cielo ci mer mo fuyu ke mada ci lingi kere nok kirne nege wajane beru penye gok di tiego menen ngono mier ki tim an luor na tie pien an pamer lo kapul an luor na tie ba
tien ka yini chomo kwere me bakla yata yin peda kwa la tong ne ki chir tong ngom la ku bu ka yata en kwer ma yini chomo ne kwer mi yin chir ti kede ya ka bakla yata wan mangeo ginu berolem function ma pol bertis pool kan function ma pol ber patongo kan timiñ ma pool ma lo tala berga mena kar ma chon ero jemne pelo go yoma no ke meyo pere ero ka waneno yat matin mono ber tere mero wangene wan ber e tipo pa jomo toba kito ba polo ke pere wiliel ya chole chidong michi ma ke meyo ne kiri kon ma be kar go ma duong ter ko lengo ko anne na tiene jamne ba tere no ke tie go temulo tela gong ko koñ ko yubbe wone no be school kanya gubu gite ye wone no mi chon ben kanya gubu gite ye wax school ne me o du maboro me mwa ka ne matin wati du ma ngwen ne no aloka mo ko beti kany bien wangeu gerni pe ko tigel wak lo tera mo kwan school kany kuri lo tera tima dong maka wa yubo kit committees mogo me bakko dogo ko menen le ke tielo ko yubene ngoma geo school ne bermate ko bere wante karmi politics we ko long mi biya ko be tiene gina tino chakane anene awaja wachi school no don dan ma polba winyo lok pala dir mo ne ke med man ka ko mi romo an be ma wiya ge lwan premier latina mo ko biyo kwan kan chika dong pe wa yubu la kuri ko para tien makitene enu bero raj je ma ko mo ne nyim wa kitene mer watiu ti je ma no bino pere kan oketie kanyo remo yeno wangwa oneno an purati America luorna inge ket mega choke ne ba ket yu mega choke mano nokia ba ke nen ngome atima jome kan wak un school poramol ba ye kenu ti go dur wo joma wunyo chwingi ti tiel ko yobbe ka wan manyur char kun wan tiena chule weng kun wan wangeo ber kwan wan wor wo ner kita school mo kente kwere ni wiche be makwa ka waneno mirre me jeba yo ber gina perte da peñ mo ma cinta na min mo penyo kila wirwir ni ana fo yana to ba mi rugo ba da dit nyo nyara yela bo yin no la kurgi na kite be popi kat watil ko yo an bene karaj mo tie makar go ko bolwak
ana te kin jo mo be me me kera mi ali ba chel no per tek ma da ki wet gini pe ko le school kan ne wan school wa ramo nyo jo mo ber ma nda ke ramo man jeme kal wak school o kar je ma pol wo jo mo kwano kan ni ne mi to chen wa ngo mo to na yo lai maka gino bunyi la kuri ko ne ge ramo ling dola chinga dola ana wachana kwano kan pi bor pier bo ngwen pier bor bo ngwen ana penye pier bo ngwen no ana bi na nyono kwan kan Patongo secondary school eto pa tiyo level me kwan na bero gi kenyu eto ana neno bera kwan ko bero ba ka choyo we ko bero wa atwolo ko kilo kan kwan ne we level me te mo pen school ne ko yat malo lokko me agiki botun ma chalo tin kwan ma megwa nyolo tin na yenan ko be tigi ma piera bich yo degba ngeo don ba mi dan papat wano don chalo jarum penduji gi to chichi go mer ko mano amero legu ne ge wajo woro me achiel ko kero woro bien kayini woba kalam mayine ma ko cheri buki kalam be ma ko worni we ko gina yini tam kalam do bo kori kayini ti orpan ker tami kanya pat da punte ga meti ki punye ibiti mo ngoma ber lo keketo ni yini da yini cha ko pi wonni mo go ne tiki mo ga bero eti baro kerni na penye P7 konge paja mo yini mi ko kiya bi chele gen be fu e go ka di yo cha bera re omo yin pero beru kela nyub no be kerni ma yin ber ga wor gang kwane o mo ko kwan de boy kwan gang mo pe ko ngi o mer na la ka mo pol ber ga teme nyim wa kar mo kar ngi eto kita nya mo puti ga kota wana ba kala dit yelle cero tiyo ci lengi dok porro binu chulo ki pite mo mege willi ki uniform willi ki kalam yin perron par pe yobo o mo ko kwan wakan pati gelo mo pol ngeo do ba mi na dano bet doga mi ti jomo kene lo madwal jomo kene be pingyo chano le be chulo be eto kin me winyu kere ti kere wo yune yobbe ne mier ko yele malo katwere o ker communities mo watiki radio kan kimi albar wago wake tiel ko yobbe welana ana pegelo mo pol da dir ching bayane classmate ma mega wan kwan piel wan kere no tiri ki borba no tiri e kar mo wan mo penye ono la chon put kwan kla beach put kwan beach si ana foyo gimete ka teme lobo to ba be me digum an gang tiu pielo to bana kilone okelo joje pogwa eno bero vernare gila karma chon binu tiyu mo ku me kal cer tiyu jaga dilang an ka ne tier dilang lu gila kaka ma ke luone goya an be ko kuno me adi bena don kuno ke ma chi chako kla chel chot
chana foyo goro wane wa yeyo me neno nene ka pige tielo ko yubbe kitam mana waja ni chim waga ni tumo mano gino ma wa tim pe wel wana alegi woni kala ba be pol tie be mo wono ay wot ana mo roba Då till var väg upp på det.